revenue reforms bill khaipur rogo ujjan to place ni bum khaipur rogo angkai the constitutional 125th amendment bill ni fur rogo chungkilama deputation rikha chini memorandum submit kheka citizenship amendment bill nun fur rogo chungkilama bill khaidama sing tino jaga you are going to organize one seminar on the theme of protecting the right of indigenous people in voluntary isolation and initial contract tini chinoro invited speaker tongo borok khainai te chinoro moderated je khainai chinoro tongo jotono borok tini chino theme ni porsanai ang kaisona sanai ching oro jotono saimano first 1982 first meeting khayo United Nations working group on indigenous people o jagano next ngai take as a development 23rd December 1994 United Nations Assembly decided khaika bini ekta resolution bari keka the International Day of All Indigenous People will be celebrated on 9th of August in every year. Inga abon poran text development nukja khatamo 13 September 2007 one of the big achievement United Nations Declaration of the Right of Indigenous People Article 1 to 46 chung jotono ojaga sanani nangu chini tam right ojaga mention khaijaka ang tino ojaga elaborate khainan thaya ngai ojaga gilama chini right tungo abon porebo chinoro 22nd September 2014 no World Conference on Indigenous People tabo abono tabo ensure khaijaka oje indigenous right no every country every state respect ri abono implement khaina bagai ngai prothoma ang paithago aboni sakang te kaha kani sanai ang abono je we vehemently appeal and urge to the state government and the union government to fully recognize the ownership and protect our land, forest and natural resources and fulfill our right through the proper implementation of UN DRIP and signed in Article 1 to Article 46 declared on 13 September 2007. Okay, in the same way, World Conference on Indigenous People of Abachi Nikilama right was answered Khajaka. We also vehemently appeal and urge to the state government and the central government to incorporate the Kokborok language in Roman script under each schedule of the Indian Constitution. Okay, at present, Chin Tripura hawa chung jotono saimano chung just ang ojaga kaini ekta issue ang ojaga chini dignitaries ni besonga ang highlight khaine musungo chung jotono saimano chin oro 1st September 2000 1st August o kaisa Supreme Court ekta judgment kha ojaga chajaka je chin oro validity of sub classification within SC or ST has been held and constitutionally permissible khaika Supreme Court ni judgment to go jaga tab sajaka je creamy layer even ST SC rogo identification khanian bagai ab imperative for the state government abro tabuk thinking khajak tungo Supreme Court ni just no chung ab honor khayo fiaba chin tabu question payo je chini reservation o jaga tab sajak tungo reservation has to be limited only for the first generation or one generation and if any generation is in the family has taken advantage of the reservation and achieved higher status, the benefit of reservation would not be logically available to the second generation. Chini reservation feature chini baga onek threat tongo karon chung first generation jodi maka even second chini generation rogo abo question khajanai gate kaisa last ang issue ka sanamu sungo chini Tripura hawa gana ni je chini surrounding Bangladesh chini gilama je kotor issue chung joton nukha abron nugoi chung mokol naicumui tongo chini o chini hawo kun ekta phatani borok kun chung jodi phai gangka illegally chung abron toi Karak hai chung movement ma khainai abang you are ready to fight against this legitimate right abang winately chung fight khainai through chini legal procedure ngai lastly chung chanamu sungo je Bangladesh of the banned religion of the 135-year-old Maharaja Bir Bikram library in Kumilla by polygon and the burning of books and historical documents shows very pathetic for us. Kai ang tawa jaga bisi tune sana thaya chinoro honorable minister ni jora kare ang paitho ko hain hai jotono norno tinio chini ho special je international day of all indigenous people pai manja painena tesa kaham kunum tangoi chung tino jaga paitho ko seminar ne pore rally bo khaijang nai ebong kasaro chung lunch to jotono participate khane bo ang jotono kobogo hai bono te kaisa ni important phatar hani duita chief minister phainai buskang ni 27 tarikh chini hawo abani magano tini pura line department no tei ang meeting khainai buskang ni 27 tarikh borok gothalo borok phainai chini Tripura hawo mono tei prostuti abani magano ma thanai ano na kardi
पखाय तिनि चिनि हायुंनि आसाय चिनि बुसारंनि साल जों जतन चिनि हायुंनि चिनि बेलाय चिनि नायथथक चिनि तमुं चामुं कालचार बेलाय बुनिसाय सयला जों चिनि जे तमुं चामुं कालचार न जों रमै मानार लायनाय गमाजाक माने रंनो जों रमै मानार लायनाय विशेष खायै जारा ताबो स्टूडेंट रक कॉलेज नि स्टूडेंट रक स्कूल नि स्टूडेंट रक नरक जतन चिनि जे आगी नि श्री सितिनि गमाजाक माने मनो जों तुलुक तुलुक खायै जों रमै मानार लायनाय हंगायसे चिनि मुं फायनाय आबाने बागैनो चिनि जे गमाजाक माने रंनो गमाय थांगा मति माने रंनो जों जदिनो सिसाया हंगाय चिनि माने रक जों जतन गमाय थानाय आं बेलाय हामबाय याफारो तिनि जॉइंट एक्शन कमिटी सिविल सोसाइटी नो आनि कबु मुं तंनाय टुकड़ा टुकड़ा खायावै आं खोनाखौ अनेक जायगा टुकड़ा टुकड़ा तिनि प्रोग्राम चलि दङ नायथगे आङो चिकन 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 भागे मो नायथगे आङो बसकांनि सालो जतन पक छालायै कायसा जदिनो खायमा खागाय कायसा जागाव nga kotor ma khaye jodin bhakai जों नायथथो खायतेव फुनगै मानु जोंनि थानसानि मारिनो फुनगै मानु जोंनि थानसानि मारिनो फुनुक माखासे जों आगोगै थांमानाय किन्तु टुकड़ा टुकड़ा खाय फुनगै चिकन चिकन बबो यां फुनगै बबो यां हंगाय नायथगे आङो बसकांनि सालो नरक चेष्टा खायदे जे टुकड़ा टुकड़ा खायावै कायसा जदि जागा जों खायले माखाय जों तेबो नायथंनाय बसकांनि सालो आं नरकनो जे सुबा माने सुबानाय तागलाय तो आं नरकनो कुनो सुबाय मालिया हायबुनो बसकांनि सालो जारा जॉइंट एक्शन कमिटी सिविल सोसाइटी रंनां कोयनाय बसकांगो नरक थानजा खायै कायसा जागाव खायै कायसा प्लेटफर्मो खायै खायदमोन नायदि खायगाखैबा जाना हिना आं खावान सुगो मोसंनानि कय मुं तंनाय ताय चिनि बर रंनि जारा स्टूडेंट नरक थाने कोयनाय कायसानो चिनि चैलेंज ताबु सिगला सिगलिन थाने चैलेंज कायसानो चिनि बु कायसा चैलेंज न ताबु जों जत जागोन आगक जाक बुनिसा कमिया जों ताबुक बुनिसाय कमिया हायबुनो कायसा जागाखै जों उसुरै तंखा थैनायनि लामा दिगे थां तंखा जों आं तिनिनि दिनाव कायसा मेसेज जारा सिगला सिगलि रंनो जों कायसा ओ जे हामिया नेसानि हयतो जदिनो उसुरै फायमा हागाय चिनि दफानो केबो जोंनो नारि गैमाया जों केबनो जोंनो सलाबै पाया चिनि दफा अनेक हाकसाल जों बुनि दफानि साय जों आगिनो सिजाक नुकजाक चिनि चाथाय तमुं कानमुं जत चिनि थानि तमुं हायब्रो ताबुंनि दिनो तिनिनि दिना आं थाने कायसा मेसेज रिनाय जे ओ हामिया मानैनि हयतो जों अनेक हाकसाल माथानाय जों ओ आनि सोसाइटिनि बिसिंथै आं जॉइंट एक्शन कमिटी सिविल सोसाइटी नि आं कोयनाय मुतै हाय प्रोग्राम जदिनो खायमांगाय ताबुक चिनि कायसा कतर चैलेंज चिनि चेरम बिसिंगो 99% चेररक ओ मानैबे कबलजाक ताबुक ओ मानैबे कबलजाक जारा शिक्षित होनाय चेररक बर सिस्टेम कबलजाक जारा चिनि समाज न तलां थानाय कुसुगत तलां थानाय बरक सितिनि हामिया मानैबे कबलजाक उरन हयता जों मावसुनाय हंगाय चिनि दफाना केबो रंमिनारिक माया मुजुक सावैनानै कगुरन मुथाका जतना हामबाय चिनि दफा तेबा आथुग्रै हाय उमै गोजों मै जोंनो ओ हायमा जोंनो तेब सिनि जाथों मुजुक सावैनानै कग मुथाका जतना हामबाय जतना खुलुमबाय के अल हयते वान आनि पेटी हयते एकदम नंरा खायतं माने किन्तु चिनि सरकार फायमानि परे नरक थाङै नायदि जत गोबायनो नायथक खायै लामा खायै सिसि लामा खायै पेपार ब्लक खायै जे गोबाय मुबाय तमने जतन राज आगि चिनि महाराष्ट्र रंनि जतन तैसा आगिनि जागानो फिरगै तका चिनि सरकार जों आं थाइसिनो सागा चिनि जे गोमाय थांजाक मानिनो जों तैसा तुलुक तुलुक हुखाय तंगो हुखायनाय जों आं बेलाय हामबायाफोर
ডক্টর বিজয় দেববর্মন বিনি যে tabuk album khaimano ani jora krin bagai haipuno ang ani kokni bising tei ang bini je o udoipurni kemai thangjak agini chini maharaj rongni onek history tongo jaga nuyungma rajbari mono ani yak ni bising tei khayei ang release khairi katini belai belai hamba